Okay, iVuma Fiber umehluko phakathi kwalo nalo ukuthi khona i-monthly recurring, okay, bese kuba khona i-pay as you go, okay, konke ukhokhela ngenyanga. I-monthly recurring i-cheaper than i-pay as you go. Umehluko yini? Umehluko ukuthi i-monthly recurring bayazibambela, kusho ukuthi usuma uregister ufake noma banking details zakho bayidonsele le mali abayidonsayo. Bese kuthi i-pay as you go khona wena othi ukhokha njenge-DStv ukuthi uyahamba uyasikhokhela, uma ukhokhile iyavula, uma ungakhokhanga iyavala. Kodwa kuhamba manje ukuthi awusakhokhi igcine ke isivaliwe ingasasebenzi nje straight ilokhuzana yakho. Kodwa nje khona makhokha mhla ka-21 khokha mhla ka-21, la mawudonsela mhla ka-15 isodonselwa nemhla ka-15 ilokhuzana i-monthly recurring. So ama prices ke la nje ukubona kunama prices ahlukahlukene. Umehluko ukuthi ispeed wonke connector 10 devices, wonke connector 10 devices. Umehluko kuba ispeed ukuthi i-fast kangakanani, energy yonke leyo nto, nokuthi ungaconnecta ukude kangakanani, nokuthi isisindo sokuthi wena udinga isisindo esikhulu kangakanani. Kodwa nje nayo le ka-400 something i-right. And ke mawusendaweni ene-promotion khona ngisho ka-309 rand, yabo, njengaselove ukhona u-309 rand, wazi ukuthi ukhokhe wona. Ispeed zakhona si-right, uyakwazi ukubuka i-TV, uyakwazi ukuxhuma i-laptop, uyakwazi ukuconnecta amafoni 2 or 3 iqhubeka isebenze kahle. Kodwa mangabe sekwamafoni mhlawumbe awu7 ne-TV ne-laptop, vele ispeed isoba sincane, yabo. Kodwa nje uyakwazi ukuthi uconnecte yonke into, TV uyakwazi ukuconnecta, phones, laptop uyakwazi. Yilowo umehluko phakathi kwe-monthly recurring ne-pay as you go. Bafowethu uyayidinga lento, uyayidinga, ngikhuluma nawe, wena uyayidinga lento. Ithathe uma uyifuna, ngithinte uMr Light usicelo Makhanya on Facebook, ku-TikTok nakhona uMr Light, WhatsApp 0604185075. 35 mfethu, ukhohle stress sokuthi njalo uhlezi uthengana nedatha, ilabiza idatha. Thatha nayi Viber ungithinte, shapo.